Pamuklat ayamano, kapatad, makatipon tangi ni kaniting kaurasan, banmaus king kakatamong patulunan, inwan ay apostol ning Gino, Santiago, king kayang pamamilatan, idaon talangeni king Ginong Diyos, ding kakatamong sarili, at ding kakatamong kapagnasan. Panalangin apamag sa Diyo. Ginukong Kristo, Diyos ang taong tutu, makirapat mga menat buskako. Sisisya ko makabigkilan, masakit king loob ko, ing sablang depat ko. Uling ikang Diyos kong lakwas kaluguran, mga palalo ko, king sablang nano. Inyapin tatanto kong matibe, enamiyuman paliwas, mga mikasala keka. Nung saupan mo ko, king malagrasya mo, ang ponlisyang kong irayo, ing sablang makaulig, king pamikasala ko, tatanto na ako mang magkumpisal, ang pontuntunan ko, ing utos, at parusa ning Padre kalilimu, king sablang kasalanan, adepat ko. Iba't king aldongeni, iyawat kong patawad keka, layo naman maniwala kong masakit, king emos sasalanan patawaran, uli ning pamilasat pangamate mo king krus. Amen. Pamuklat a panalangin. Diyos aginumi, alanganggang pakalulu mo, nunemo po king kasaupan mo, alakeng arapat nanuman, at ala namang kaulyan amasanting ing dapat mi. Banting upaya niting nobena, apagnasan ming daptan, makaibyeligaya keka, at king kaluguran mong apostol, at ke kaming patulunan. Anong nukanin mi kakautangan, ing kasalpantayanan at impamanyang bakeka. Emo sa papansinang kalugod-lugod aginu, ing beyata ning ke kaming pamikasala, ang ngeni sisisyamin namang mataktak, at kingmit mong kababanlog. Ipatawad mo ke kami ginu, ing hanggang pikasalanan mi, adwan miti alang-alang king luwa ng kalugod-lugod, ning malinis mong indu, at alang-alang king materyong dikilan, naning patulunan ming Apostol Santiago. Layong apayin tuliran mi sana, ing sambanda kat puryan, kambe naning ligayang alang kapupusan karimbanwa. Amen. Panalangin king Aldoldo. O binang tabat a disipulo ning Dibinong Maestro, Jesus,
Birya ng piniling metong karing mumuna ng asyas ning kayang banal ay iglesia. Oig pa at pintakasi ding bininyagan, mi parangalan ka sa karing sablang karinan, misaplala ka sana karing maldang tao, antimom bantog ng patulunan. Matula kami kekang patulunan, king nulaman karin karinan ketiking yato, ding kayang deboto, ayanda ka at daralawan, karing makamal mong relikya. Ipag-amu-amu ming aduan, pagkalaman mo kami, dit mo man, king pangain tulirandang tinggap, ding bilang mong deboto, palisindanda ka at kagumdareting kekeng talasuyo, gagalang da ka, mangga pagnasan ming ibulalag, king mabilugayato, ing mayubo mong kalam, at ing maligaya mong lagyo. King kekang saup, patibayan mo sana ing lubmi, malugod ming patulunan, king nuwa na kasalpantayanan, at takot king Diyos. At pakyabutan mo sana, king mayupayang ginong Diyos, ing ipagkalub na ke kami, ing kalam, ayadwan mi, king kekang kapamilatan, kaniting nobena, nung makaligaya keya at makakayap, karing kaladwamit katawan. Amen. King dita ka penandit, tahimikan na kekatamong aduan, ding salita mong kapagnasan. Manatili tamo pong makatalakad. Pamamasang ibat, King Maya Pabalita, Agpang Kansan Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Inyang migbalik ya Jesus, selubungan deren tutong dakal at tao, pablasang atilungan ka rin maninaya kayo. Ngani ati naman dinatang metong atawong milagwan Jairo. Iti metong yang opisyal ning sinagoga. Sina Claudio arapaning Jesus at pekisabi ng mayap kayo, imuntaya sa aking balena, huling ating niyang kabubugtungan anak kababay, ang galabing adwang banwa edad, at iti mahingalune. Ding taong migugumguman, tutuki kang Jesus, halos alalang piyaspatan kabang dalan. Kasalukuyan na pang magsalitang Jesus, dinatangyeng metong alalaking iba't kimbalening opisyal. Metene po'y nga nakyu, nga nakang Jairo. Eyon ne po pangabalanan po ing maestro. Dapot dimdam ng Jesus iti, inya nga nang sinabi kang Jairo, kami gagana ka, basta't manalig ka, at ing anak mo, eyon umano balang. Inyang mirasyo king bale, alayang pepain tulutan linob kaya bena, nun emu ri Pedro, Iwan at Santiago, ang ponding pengari na ning anak. Ding sablang at sukarin, managulelelangan, at panangisan dane ing mete. Dapot sinabi ng Jesus, kayo manangis, man mete ing anak, matutudyamu. Dapot ila kailyande, uling balurang metene. Dapot Jesus, telane gamating anak, at nga nang minawos. Anak, mibangon ko. At ing espiritu ning anak migbalik, at mibangon nyo kanita mo rin. Kay ba't sinabi na karela, hindi nandeng apangana ing anak. May nga pumulalala rin pengari,
Dapat penabili na karela, king era pa niya biyan kay nupaman, ing mga palyari. Ing mayap abalita ning Ginoo. Kapurian kay kao Kristo. Si Claude tamo po. O matatag at alapanluwalo ning kasalpantayanan at malugod ng patulunan ning Balen Betis Santiago Apostol. Ika ing Meyaus, anak ning Duktol. Lagyong binye na keka ning Dibinong Maestro. Pauli ning pali na ning lugod mo, anting aping milalablab, bamong tampusan ing
ban makapagpursigi king dangalan, at kapakumbaban, ban manintun pamanablas, nune katuliran, ali pansariling ambisyon, nune ing ikakayap ding sabla. Patawaran mo kami, king pamipikit mi, karing matami, king nanumangusto at matulid, king pamananggap mi, karing kasangkanan, king lugal na ning kapakibatan, karing dapat mi, at king pepabren mi, impe nga wala ning kapanayan, at pamisan metong, painaking kaya kaming kapanayan, para karing kaya kaming memalen. Akuan mi ing dakala beses, menahimik kami, arapan ni ngewustong kararaptanan, uling pinili mi ing mayan, at alang kasakit-sakit kaya kami, kesa aking konsyensya mi. Ing takot, kesa aking katapangan, ing kayalan malasakit, kesa aking responsibilidad. O banal na Espiritu, ibayo mula rin puso mi, at aslagan mula rin kaisipan mi. Dala mo kami, iba't king kayalan pakyalam, papunta king pamagmalasakit, iba't king katahimikan, papunta king mitmong tatapatan na dapat, iba't king pamisagsagan, papunta king pamisan metong, at iba't king kasiranlob, papunta king kapanayan. Ituro mo kaming talakad, magluwalo para king katutuan, mitmong kalinawan, pagpursigyan ing hustisya, kambening pakalulo, at maging kasangkapan ning kapayapan at pamikasundo. Ipaslag me ing kaya kang sala, king kaya kaming bansa, pakayapan mo ing mga sira, ulwan mo ing mga sugat, at italakad me ing meto nga balayan, ay maglibe king katutuan, para mo king kasngawan, at susuko king kayapan, pauli ning takot. Manano na sana iti maging banal ning panahon, baning pamagbalik-lob, kapanisyan at kapaglarinan, at pamagbayo para king kakatamong bansa. Ban kanito, maging tunay kaming bansang mabibye, king kasalpantayanan, kapanayan at lugod, lalam ning pamaningat mo, anting ibpami. Iti adwan mi, king kapamilataning ginuming Jesu-Kristo ang anak mo, ang mabibye ampon mag-ari, kambe mo king kametungan ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king ngalanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Enduring Kapaldanan, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, San Miguel Arcangel, Santiago Apostol, kinlagyo ning igpampo ning anakampo ni Banal Espiritu. Amen.
Mititipon tamo po anting meto nga pamilya, king lagyo ning ipampo aning anak, kampo aning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutamong Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, mantabe siyang parati kaya kayungan, At kekaan timurin. maya pagat panapon po kaya kayungan, Maya pagat panapon mo naman po. pagmasusyan tayo po ngeni, ing 15 ng Domingo ning karaniwan na panahon, at yap mo naman po iti, ing katlo na pong aldon, ing kaya katamong pamagsadya, karing kaya katang sarili, para king daratang ng kapiesta, ning kalugurantang patulunan, Santiago. Kabang umpisan tayo po iting masayang pamitipon, si Siyantala pa mo rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing basteryo. Itamongan po, aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu. At kay kayo kapatad, ing may kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapu ko kang nuan na Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko King Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ikayating Diyosin, pagkatas-katasan, ating yakupapayaan, galing taon ngayong kanukuran. Ikayating Diyosin, pagkatas-katasan, ating yakupapayaan.
Manalangin tamo. O ginulingusan mo la king pakalulo mo reting talasuyo mo at malugod mong itugtuging dakal mong kalam karela. Banking malablab ng kasalpantayanan, kapanaligan ng ponglugod, magparati lang tutupad mipnong kaingatan, karing kautusan mo. Itihaduan mi kaya kao Diyos, king kapamilatan ng Yesu-Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo king kametong aning banal na Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning kabiasnan. Alang aliwang Diyos subali keka, amaki masabal king sabla-sabla, anong keni sukat mo pang patunayan, king kapilan man, e kapasinalang mitatol, mitmong katuliran. Ing kekang sikanan, yung sibol ning ustisya, ing kayupayan mo babo ning sabla, gagawa na kang mapaglunos karelangan. Pakilala mo ing kekang sikanan, nung tututulan do ing upaya mong miral. At papakit mo ing kamulangan, ding makibalo king upaya mong yan. Dapot, agyang ginuna ka ning kayupayan, magdalang lunos ing kekang atol. Ing kekang pamamahala, magdalang kahigpitan. Uling buryan mumu, tambing na nga tsu, ing kekang kayupayan. At king antikareting kararaptanan, tirume ing kekang balayan, ing sukat lang pakit ganaka, karing makatuliran. At kekang anak, dirinan mong maragul akapaninayan, babiyekang dalan king kapanisyan, para king karelang kasalanan. Ingamano ning Ginoo. Dalit ta pakibat, Ginu, mayap ka at mapamatawad. Ginu, mayap ka at mapamatawad. Ikan tatayap. Ginumayap ka at mapamatawad. Ginumayap ka at mapamatawad. Ginumayap ka at mapamatawad. Ginumayap ka at mapamatawad. Pablasang malam ko at mapamatawad. O Ginu, karing sablang mamaus keko, mitnukang lugod. Ginu, dalangin ko keko, sana pakiramdaman, ingka kong dalong keka sanang tingiran. Ginumayap ka at mapamatawad. Ginumayap ka at mapamatawad. Ding bansang kekang lelangan,
keko lumapit lo. Bansamba at munye kapurian king kekong lagyu. Mayupaya ako at darapat bage ama kapagmulala. Bukod mong iko, ing Diyos at alanong aliwapo. Ginumayap ka at mapamatawad. Ginumayap ka at mapamatawad. Dapot iko, o Ginu, Diyos kang mapaglunos, at ing lugod mo alang kapara. Mapibabata ko at parati kang malugod at tapat. Balikdan mo ko sa at lunusan. Kening kekang talasuyo, ipagkalub mo ing sikanan. Itamongan po. Ginumayap ka at mapamatawad. Ginumayap ka at mapamatawad. Ginumayap ka at mapamatawad. Ginumayap ka at mapamatawad. Pamamasang ibad, king sulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Kapatad, daratang iyo ing espiritu bansaw pa nakatamo, uling tao tamong may na. Uling etamo manbalo nung makananutang manalangin, dapot ing espiritu, ya mismo ing magparalampo arapan ni Diyos para kakatamo. Kindalong a eraman apasyag ding amano nin tao. Ing Diyos sa manakit, ang ganaking kabubusala nin puso nin tao, balo na ingatyo king pelubluban ning espiritu. Uling ing espiritu, yaing magparalampo king arapan ni Diyos, alang-alang king kayang balen at tagpang king kaburian na. Ing amano ning Ginoo. Awsanda kayong kakaluguran, ngana ning Ginoo. Ulinging sablang dimdam ko, kangigpa ko, pepabalo ko ke kayo.
Inginuman tabeya kaya kayo, at kekaan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, selita niya namang Yesus, karing tao, iting metong pangtalimhaga. Ing kayarianan ning Diyos, kawangis nening metong nga taong sinalbag, mayap abini, king kayangasikan. Misa na bengi, kabang matudtud laring sabla, di natanging kasalang na at sinalbag yang bining marok, adikot, busal ning trigo, at sakaya meko. Inyang tinubo at memo ngayong trigo, linto mo naman ning marok adikot. Inyaring alipa ning menasik, linapit lakaya at ngara. Epuwari maya pabini ing silbagyo Ginoo, makananong mi kasamot dikot na marok. May kibatya, de patanayan ning metong kong kasalang. Kitang daring kayang alipan, buriyo pong putputan ming dikot. Aliyo, nga nang may kibat, magkangking pamamutputyo pati trigo tuki. Paboren yung parehong tumubo ang gaking panawuning papalot. Potang oras ng palutan, sabyan nyo karing talapamalot, tipunan yung mumuning dikot at sakayo aptasan at dulukan, at tipunan nyo king kakong kamalig ing trigo. Aliwane maning talimhagang selita ng Yesus karela, nga na, ing kayarianing Diyos, kawangis nening meto nga butol mustasang dela na ning meto nga tao, at tenam na king kayang mulahan. Peka malatiyang dili, karing sablang butol tanaman. Dapot pamanubo na, ya ing peka maragul dili karing sablang gule. Maging metong yang dutong, inya makapanyale laring ayop karing sangana. Selitana na lang metong pangtalimhaga nga na, ing kayarianing Diyos, kawangis nening libadurang sinamot ning meto nga babayi, kingatlong takalayarina, banang papagalsan ing masa. Selita ng Yesus siting sabla, karing tao, king kapamilatan ding talimhaga. King katunayan, yabitas ang migsalita karela, nunemo king kapamilatan ding talimhaga. Makanyaning de patanaban matupad itang inulaning propeta. Magsalita ko karela kapamilatan ding talimhaga. Sabyan ko la karela ding bagay milihim, iba't paking pangalalang ning yato. Kay batanita, likwa na lang Jesus, ding kekaldan at sinalangi yaking bale. Linapit la kaya ding alagad na at ngara, nano'ng buri ng sabyan ning talimhaga tungkol king dikot busal ning trigo, nga nang may kibat Jesus. Itang sinalbag maya pabini, yung anak ning tao, ingasikan yung yato, ing maya pabining silbag na ilaring taong pagarianing Diyos, ating marokadikot ilaring taong sasakupa ning Diablo, ing kasalang sinalbag king binining marokadikot, yakabud ing Diablo, ing pamamupul yung kapupusa na ning panawon, at ding talapalot ilaring anghel. Nung makananong titipunan ding dikot at kaybat durulukanda, makanyan mo naman ning malyari king kapupusa ning panawon. Itubod nala ning anak ning tao ring kayang anghel, at tipunan dalangan at simen king kayang kayarian, ding sablang babye pamikasala karing tao, at ding sablang darapat marok, at iyugse dalangan king mikakalukong pugun, karin la tumangis at mitigis sa ipan, ding banal naman sunlag langan tingaldo king kayarianing karelang ipa, itang ating pakiramdam, makiramdam ya. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan, pasibay po maya pagat panapon kaya kayungan. Pakigritso pong maya pasisilim, din kaya katamo pong kayabe sisimpangin. Sige po, maya pasisilim po. Maya pasisilim kaya katamongan
Medyo papansinin na naman po yung Aldo, malisangan na naman at balo ko po potang malisangan, manaliwata timpla, malagwatang mairitan niya. Paki-remind mo yung kasiping mo, sabihan mo king kasiping mo, mapali kapasasabi. Sige po, sabihin niyo po king kasiping yo. Mapali kapasasabi, ne. Wapin naman po, ne. O bangkan tayo, tamo po mi kapali, sabihin niyo po king kasiping yo, agyang malisangan, malaguna ka man. Sige po, sabihin niyo po. Agyang malisangan, malaguna ka man, ne. Mga lagutana naman po ang pong mga santing, uling at syuta po kilubning pisamban, makayarap tamo, king mapali ng lugod ni ngapong Gino para kaya katamo. Palakpakan tayo po yung ngapong Gino. At syempre, yung sangkan, nung bakit marakal tamo po ngayon ni Kenny, katamo pong magdebosyon at lulugod king kaya katang patulunan, Santiago. Palakpakan tayo po yung kaya katang patulunan. Asne po kakaba, ing kaya katamo pong ebanghelyo ngeni, pero king palagay ko po, ingamanwa na ning ebanghelyo ngayni, inga pong ginupo at inyangang mga santing plano para king balang metong at metong kaya katamo. That is his reminder na manibat po niyang mibay taketiking yato. Antiya mong tinanam bini na kailangan tamo pong sesen, bang kanita akit tayo, ing maragul at masanting ng plano ni nga pong Gino para kaya katamo. O ita po yung paneta mo pong dapat tatatak king puso at isip tamo. Nukarina ka man king kaya kang biyengeni, panwalan mo sana na nga pong Gino, potang manalig ka kaya at inyang masanting plano para kaya ka. Kabang pigugunaman kaya po ining ebanghelyo tamo, aga nakakyamo po ining kwento na po ning meto nga pari. Minsan po kanwating meto nga pari, may destino ya po king kalulong parokya. Halos din kasiping na po king kayang kumbento, squatters area la po. Minuna po may kipagkilala ya po ining pari, karetang tao po king kayang parokya. At metong po karing mumuna ng project among, tipuna na la po retang anak king kayang parokya, banta turo na lang katisismo, turuno po king kasalpantayanan. So yung gewa na po ning pari, tinipuno po ring anak, ketang malapit king kumbento na, aldoldo po pakikita na la, aldoldo po tuturo na la, baloy po kay bat na po ning pabulan, ot bala mo po walang maliliari king gagawa na, deni po nga naklakwas lang maging maloko, deni nga naklakwas lang maging makulit, deni nga liwa arakap na lapong miminom ketang siping ng kumbento, deni nga liwa sisindila pa, deni po nga liwa po penakawanan de paking kayang kumbento, ini namang metong misa na yaldo, bilbal ne pa yung salamina, king kayang kumbento, alang maliliari, lakwas lang maging maloko dening anak tuturuna, kutnanda kayo po, nung kayo po yamong, nung kayo po father, sunduyo po yung kaya kayong gagawan, pakikitan nyo pa rin po ding anak, baka dakal po siguro kaya katamo yung sabyanda, kung na po siguro sundo among, kaswelo da, pabula na akong magobra, ala ko nga kakit bunga, tuknangan ko yung gagawan ko, ko sopan ding taong eda susopan, ingkarelang sarili, ating ko pong kilalang makanyan, bala mo po retang kakilala tamong marupok, po makanyan, potang kay paksabyanda ka, sabyanda mi pag-break laning boyfriend na, mga gaya kaya ka nga 2 oras, kay ba't kinabukasan mi balikan laring boyfriend na ne, ka mabuisit kaya, kay ba't mi pag-break no na naman, montane na naman kaya ka, adwana ko na namang oras mi sabi, sabyana yan na ne balikan, kinabukasan belikan na naman, nano po yung linyahan ta ka rin, bes, sopan da ka, pero sana sopan mo naman yung kaya kang sarili, ning kay po kasi, masakit mo naman para kaya katamo, potang magobra ka, pero alang maliliari king pagal mo, potang magsakripisyo ka, pero eda ay appreciate, ing kaya kang sakripisyo. Pero nung pakalawen tayo po ing biye, kaluguran kong kapatad, po makanyan wari talaga ing biye. Atin pong panawon king biye tamo, daratang po ing kasakitan, mangay natamo pulob, anya paki-remind mo yung kasiping mo, sabihan mo kaya, kapay siralob. Sige po, sabihin niyo po kaya, kapay siralob, ne? Nung baga po king pamananaman, ning minsan po atin talagang punto, na agyang pang aldoldo kang manugtog, ot bala mo po yung tanaman, tutubo.
Anyapin po kaluguran kong kapatad, ingke katamong Gino, susundune po ing tema ning pamananaman. May gumpisaya po last Sunday. Nanuya po yung ebanghelyo ta last Sunday, the parable of the sower. Inga pong Gino kanume na sikyang bini. Ating bining dinog paking dalandalanan, ating dinog paking mabato, ating dinog paking masuksok, atin mo namang dinog paking mataba. Pero nga pong Gino po, tutok ng manasik. Bala mo po sa sabyanan ng Gino kaya katamo, obra ko yung manasik, ing obrayo magpatubo. Obra ko yung manasik, ing obrayo manyese. Kareng bini aasik ko kaya kayo. Ating katutuhan na po ning biye, potang magpatubo tamo, ing trigo ang poing dikot misasamot. Pero agyang pang misasamot ing dikot ang pong trigo, kasana masisira lub. You focus on the wheat. Mag-focus ka king trigo, ka mag-focus king dikot. Anyapin po kaluguran kong kapatad, nung itamongan po, hardinero tamo. Dapat ing meto nga hardinero at inyang atlong klasing ugali. Number 1, dapat ing hardinero at inyang tiwala. Number 2, dapat ing hardinero at inyang pasensya. At number 3, dapat ing hardinero at inyang pamagpakumbaba. 7 gatong galantala po rening atlo. Number 1, nung itamongan po hardinero tamo, dapat atin tamong tiwala. Baluyo po ing meto nga hardinero, panwala na ganang tanaman, magumpisa king meto nga butol. Ating butol po, kaluguran kong kapatad, potang akit taya, as niya mo po kalati. Sometimes it is significant, it does not impress anyone, pero ing meto nga hardinero, agyang pang malatiyang butol, panwala na, datanging aldo ing malatingay ne. Tumupo yung anting maragula tanaman, makanya niya po yung tiwala. Nung atin kang tiwala, kamanaya ka retang mga ragula himala. Ing lalawen mo, retang mga lating grasyang tatanggapan mo aldoldo, ning kaya kang pamibiyebye. Papansinan ko po, halos ka ring sisimba po kini, matuana la po. Lenyo mo po yung kasiping yun, nung matuane po yung kasiping yun po. Ne? Tapatan tamo po, king kaya kayo pong edad ngeni, nungkot nanda ko po, mabibilib ko pa po? Are you still being amazed? Mabibilib ko pa po karing lati-lating malilyari king kaya kayong biye? Halimbawa po, mabibilib ka pa po tang manos yang pingganing kaya kang anak? Baloy po karakal po anak ngene, potang mangan lalakwan dahing pipangan ang daking lababo, minum lalakwan ding pipaginumanda king lababo, potang menos siyang pingganing kaya kang anak, you appreciate him, you appreciate her. Pasalamatan me. Den pong miyasawa po keni. Pasalamatan nyo pa po, potang manyaman niya luto po yung kaya kayong asawa, potang pigluto na kang manyaman, wari po maralas manyaman ng luto ng asawa mo, pagtsagan mo. Pero potang tirane, dapat pasalamatan me, pumakanyan, karen pong anak keni. Pasalamatan nyo pa po, tang ditinan da kong bakal din kaya kayong pengare, baluyo, na ing bakalababyeda kaya kayo, dapo pulutan king dalan, bunga neyan, ning karelang pagal, at sakripisyo. My dear brothers and sisters, potang pisasabyan tayo po ing tiwala, po kailangan ning mga ragul pang himala, retang lati-lating bage, amalilyari king kaya katangbiye, dapat appreciate mo, paniwalan mo, uling agyang malatila rin, potang tinipon mo la, akit mo ing katutuan, manibat pala niyang malati ka, ang ganang ening metwa ka, nakapepaboren, ni nga pong Gino, agyang ulit-ulit po, lawen nyo nemo po yung kasiping nyo, no lupayang may paboren? Lupaya pong may paboren, yung kasiping nyo po? Baka may paboren king kusina, pwede pa, ne? Pero sabihin nyo po king kasiping nyo, eka mi paboren. Sige po, sabihin nyo po kayo. Eka mi paboren. That's number 1. Ing maya pahardinero at inyang tiwala. At potang magtiwalaya, muka ring mga ragula bage, pati na karetang mga lating bage. That's number 1. Number 2 po, ing meto nga hardinero at inyang pasensya. Uling ing meto nga maya pahardinero,
Eya mo po kabud makalawe king tanaman. Balo na naman ning hardinero, ating kaleldo ampong kauran. A good gardener is aware that there are also seasons that he needs to deal with. Atin pong kaleldo, ating kauran, ating matinong hardinero, ene po laputaning tanaman king panawuning kauran, po makanyan, uling panwala na ning hardinero, milabas mo rin ning kauran, datang mo naman ning kaleldo, buri ng sabyan, atin niyang pasensya, ing hardinero. Halimbawa po, kaya kayo pong miyasawa, potang ondaraksya, ing kaya kayo pong relasyon, potang yeko mikasundo, potang maralas kong mipapate, nanggawan mo, kawanyan ming kaya kang asawa, laputan ming tanama na ning kaya kayong relasyon, ali, kabaming kaya kang pasensya, mali mo problema kayo mungeni, milabas dining kauran, datang dining kaleldo, karen pong estudyante keni king karelang kurso, potang darakal ning assignment, potang darakal na ko-project king eskwela, nanggawan mo, lumipat kang kurso, laputan ming kaya kang edukasyon, ali, kabaming kaya kang pasensya, problema ka mo ngeni, milabas yari ning kauran, datang yari ning kaleldo, karen pong magobra keni, potang masyado nang mabayating kaya kayong obra, potang atina kang ekasunduking kaya kang obra, nanggawan mo, manintun kang aliwang obra, ali, kabaming kaya kang pasensya, kauran mo, datang mo rin ning kaleldo, ing masakit po kasi kaya katamo, talakainip tamo, mapali ta buntok, sabihan mo king kasipi mo, eka mapali buntok, sige po sabihin niyo po kaya, eka mapali buntok, eka talakainip, po makanyan, kabame, ing kaya kang pasensya, mali mo kauran mo ngene, datang mo rin ning aldo, datang dining kaleldo, kaluguran kong kapatad, oy ting pangadwa, pasensya. At number 3, last but not the least, ing meto nga maya pahardinero, mapagpakumbabaya. Buri ng sabyan, balo na ning hardinero, ing tanaman kailangan ning sala. At ing hardinero, balo na, aliwai ya ing sala. Ing sala, yapi ni nga pong gino, aliwai tamoing bida. Ing nga pong gino, yang susulat, king kwento na ning kaya katamong biye. Anya sabihan mo king kasipin mo, eka magbida-bida. Sige po, sabihin niyo po kaya. Eka magbida-bida, ne? Aliwai tamoing bida. Ingapong gino yang bida. Aliwai tamoing ngaldo. Ingapong gino, ya ingaldo. Anya king balang penandit ning kaya katamong biye, dapat biya sa tamong lalapit kaya. Ulinging tanaman, ya po kumabiye. Nung alayo po ingaldo, bala mo po ikayo, eko po mipaindaton, nung eko po sisimba. Kaluguran kong kapatad, ingapong ginupo masanting ya plano kaya katamo. At bangkanita akit tamo po yung masanting ng plano kaya katamo. Dapat atin kang atlong ugali, dapat atin kang tiwala, dapat atin kang pasensya, dapat atin kang pamagpakumbaba. Ulinging biye po kaluguran kong kapatad, bala mo po pa magpatubuyang tanaman, tamo mamalayan datang ingaldo, mamupulta na palang marakal, ang mga santing nga bunga. Ingkaya katamo pong patulunan, Santiago, baloy po niyang panaral ing maya pabalita, nung makananuya po kalawak pintalan, Santiago, malibat po king Middle East, ang gana po karing Iberian territory, king Espanya, ing lawot na po nita, 5,800 kilometers. King panahon tamo po ngini, nung sula po ka manibat Tel Aviv, Israel, ang gana po king Compostela de Santiago, 50 kapit ng oras, ing kaya kang biyahe king eroplano, makanitaya po kalawak, gewa, Santiago ing kaya katang patulunan. Nung kumpara tayo po king Pilipinas, ing laot na po ning Batanes, hanggang king dulo na po ning Tawi-Tawi, 1,850 kilometers siyang diretsyo nga ito. Nung Santiago po, miglakbay ang 5,800 kilometers, buri ng sabyan, nagyang pang atluyang balik-balik manibat Batanes hanggang Tawi-Tawi, makanitaya kalawak,
ing penaral na. Siguro po kapang maglakbay Santiago, marakal beses linog king isip na, isundo ko pa yung gagawan ko ngayon eh. Pero sindu na po, at ikita mo po ngeni, memunga ing kayang pagal. Ang gapu keti betis, panandaman tamo po ing bunga, atenam ng Santiago. Anyapin po kaluguran kong kapatad, makanyan mo naman po king bieta mo. Anyapin po nung pakibaluan ming plano na ni nga pong ginukya ka. Dapat ating kang tiwala, ating kang pasensya, ating kang pamagpakumbaba. Finally po, kinike buring pupusan ning kanakong homilya. Sunduke po yung kwento ko po nanding introduction. Ini pong kwento na po ning pari. Ini pong pari, ami destino karening squatters area, may yari po yung destino na, ketang parokya nga ita. Kay ba't, may kone ketang parokya nga ita. After 30 years, may tuwane po yung pari, may ospitalya. Kabangatsuya po king ospital, atin pong linapit doktor kaya. Binasane po yung lagyuning pasyente. Ikit na, pariya po, at may destino ya ketang parokyada. Balo yu po yung gewanan ng doktor, kinuwane po yung kayang pitaka. Biklat ne, kinuwane po itang malating krus, king kayang pitaka. Piksabyane po yamong, nga nakanuking pare, among, yun ako po siguro kilala. Pero yako po itang memalbal king salamin nyo po king kumbento niyang makadistino ko po king parokyami. Balo yu po among, may bilib ko po kaya kayo kanita. Eko po minawos pulis. Instead, inggewayo po, binyeye po kanako ining malating krusay ni. At anyang tinggap ke po kaya kayo ining krus, biryanan ko na pong magbayo. At ngeni, doktor na ako po. Lenye po itang kwento na ning pari. It took him 30 years. Bayo ne denasa ning bunga ning kayang pagal. Makanyan mo naman po kaya katamo. Masanting ya plano yung nga pong ginukaya katamo. Basta, atin kang tiwala, atin kang pasensya, atin kang pamagpakumbaba. Lenyo mo po yung kasiping yun, lupa yan tutubo. Lupa yan pong tutubo, yung kasiping yun po. O lupang maluwat ng lanta, yung kaya kayo pong kasiping ne. Sabihin nyo po yung kasiping yun, hello? Sabihin nyo po yung kasiping yun, kabang lalawenda ka? Lupa kang emindilo. Ali, joke mo po, yun po sabihin nito. O ini po sabihin nyo po, sabihin nyo po yung kasiping nyo, hello? Sabihin nyo po yung kasiping nyo, pangadi ko, panekasang tutubo. My dear brothers and sisters, obra na po ning ginoing manasik. Obra tayong magpatubo. At nung magpatubo tamo, dapat ating kang tiwala, ating kang pasensya, ating kang pamagpakumbaba. Hanggaking datang ingaldo, pupupulan mo na, ing manyaman abunga. Amen. Talakad tamo po ngeni. Pasyag tayo po yung kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya po. King Diyos, sigpang lubos may paya, linalang king banwa ampong yato, at kang Yesu Kristo, ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepay tasya banwa, makaluklukwanan Diyos, sigpang lubos may paya, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabe ang pong mga mate, sasalpantaya ko kim banale Espiritu, kim banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubriang meding mete, at king be alananga. Amen. Ipayabot talang ni king ginuring kayadwanan tamo at ing kayadwanan ning mabilog tang balayan. King balang panalangin nga tamo pong makibat, ginupakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginupakiramdaman mo ing panalangin mi. Paroking Santa Iglesia, lalo ya sanang maging talayatad ning pamikasundo at kapayapan kinyato, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginupakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin pamuntok ka rin sablang balitang, bitbitan do sanang mitmong kapibabatan at tiyaga ring kasakitan ning kekatampanawon, at manatili rin panimunan,
panimunan ing balayan ni Diyos, kimigit pang pamagtagulaling, kapanupayan at kasalpantayanan. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring mga siyas na pusong palpikasala, makombertila sa akin Diyos, kabang atin pang panahon, uling kingaldo ning pupul, binanang matawli. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kay katangang at syuketi, ali kastasa no kindapat, impaniwalan at atsu karing puso tamo, ing maragul ng kapagnasan ning lugod, para karing sablang tao, nanuman ing karelang lahi, relihiyon o kabilyan kimbye. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Akakit mo, O Ginoo, ang gaking kabubusalan din kaya kaming puso, bahalo mo nung nuna anti lalabanan ning kaya kaming ketasan, paginakit at kayalan kapanupayan, ing pamangailangan ming magtiwala kaya ka. Itubod may kaya kaming kaya kang espiritu ning lugod, ban makapamatawad king makabuklat a pilubluban, at apasulungan ming tunay kapayapan Kristiyano. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, banding kaya katamong daon matanggap larapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan sana ning ginuitin daon karing gamat mo. King kapurian po ni kaligaya ning lagyo na. King saplalata mo at ning mabilog ng banala kapulungan. O Diyos ay pami, pepabanalan mula, ring miyayaliwang ay ning matuwang tipan. King kapamilataning meto nga ganapa sakripisyo ng Kristong anak mo. Tanggapan me sana iting sakripisyong yayampang dakeka, ring talasuyo mo, at pabanalan me antimo nung makanano meng tinggap, dingay ng Abel. Baning daraw na ning sikakatao, king ikakaligaya ning kadyosan mo, magsilbing makakabos ka ring sablang tao. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo, At kekan timurin. itasyo la ring pusuyo. Makatas na la king ginu. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Iti karapat dapat tampong matulid. Tunepin karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos, sing purian ampong pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man, o ginuba na pa, Diyos sa malugod ampong maganaka. Ampat ika, ingli na lang king sablang at syuketi king yato, at ikang makikararaptanan king pamituki-tukining panahon. Ing tao inubog me ampong pekiwangis keka, at kaya mo pigkatiwala ingeganaganang bage pagmulalan. Banking pamanibala na king sablang lelangan mo, puryana ka, king mikakaragula dapat mo, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Yaing pupuryana ning banwa ampong yato, at daralitan ding anghel ampong arkanghel, king ekuku pa sa siwala, ngaming ang pupuri. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Iplui manwa, ipluya inyatu, intekang ligaya, intekang ligaya. Hosanna, Hosanna, ikapatas katasan. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Benedictus qui venit in nomine Domini. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugming espiritu mo antimoing titi, pangambon karetingayin mi, ban pabanala nala, at para kaya kami gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Kristo. At atandanan mi pakanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinawo ning bienaking pamaylas at kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuana niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, dinuwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko.
ing dayaning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo'y tiking pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasal pantayanan. Inyang ining gaganakan mi o mapamakalulong ipaing kamatayan ating pangasubli ng mebye, darawon miya kaya kaiting tinape ning biye ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kaing pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa ing banal kapulungan mo ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod, kambe ng leon ing papa mi, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo, yamong Eloy, yamong John Paul, ding sablang pari, ding sablang diakono, at ding sablang susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa king pihong kapanayaning pangasubling mebye, king pakalulu mo, idala mula at ding sablang mayango na biye, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingang karapat dapat magkamit king biye alanangga. Ban kambe ning Nuana Birhen Maria, indo ning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ng Santiago, ing kaluguran ming patulunan at ding sablang apostol, ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king keka banding panahon. Apor yan ang ponapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesukristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning Espiritong banal, pupuryanda ka, at parangalan, manggaman, kingalanangga. Mausta mo pong king ipata mo nga tsuban, waking panalangin na tiro ng Jesus kaya katamo.
Ikabus mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nune pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo. Layon ming pamayapan at pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sana kapilan man kaya kayo. At kekaan timurin. Ipakita mo po ngening misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Kaluguran kong kapatad, nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayayawos king apuna na ning kordero. Ginoek matampang tanggap keka, dapat yagkasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, mantabi kang mipnong pakalulu king balayan mo at ikaming biryan mong biburan karing banala misteryo, papalyarian mong ibat king sadyang biye palpikasala, midalakit kami at mandatila king panibayong asal. Itihadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po saguli para kayong announcements. Maya pabengi po kaya katamungan. Atin tamo pong second collection para king Filipino Mission ngayon kaorasan po. Pasibayo po, maya pabengi po kaya katamungan. Viva Apong Tiago! Viva! Pasalamatan tayo po ing menimuna king banala misa, kaniting katlong aldo ning kaya katamo pong novenaryo, parangal king kaya katamong patulunan i Santiago Apostol, kasalukuyan niya po iya ing spiritual director ning discipleship stage ning Mother of Good Counsel Seminary, Irreverend Father Anthony Cortez. Palakpakan tayo po. Mong dakal pong salamat king pamanantabe ang poking oras sa dinakiyo po kaya kami ngeni. Pasalamatan tala mo rin po ding migdaon kaniting katlong aldo ning novena, Barangay Santa Ursula, Legion of Mary, ang Ponding Children of Mary Immaculate. Palakpakan tala po. Bukas po, July 19, Domingo, ding magdaon po apin ding makatuki. Sitio Virgen de los Remedios, Media Ministry, Ministry of Altar Servers, at ding Parish Youth Ministry. Mapilan pong kapabaluan, misusunduya pa mo rin po yung kakatamong novenaryo, itang alas 4:30 ninggat panapon. Tuki ing banalamisa, itang alas 5:30 ninggat panapon. Karin naman pong bisang maglimus novenaryo booklets o ding kalipunan, ding panalangin parangal kang Santiago, malyari tamo pong maglimus king kakatamong opisina, amamalagang 100 pesos. Ibat naman po king kakatamong opisina ning parokya, karing pong pabinyag king daratang akafiestan, July 25, 2026, Aldo Sabado, malyari tana pong palista king opisina ning parokya. At intamo din pong mass wedding king daratang October 6, 2026, Aldo Martes, para karing epakinasal ang ponbisa pong kasal, malyari tamo pong makipag-ugnayan king opisina ning parokya. Dakal pong salamat. Talakad tamo pong nginit parangalaning kakatamong patulunan, i Santiago Apostol. Sa
Ing ginuman tabeya kaya kayo, at kay kaantimurin. at bendisyonan na kayo ning Diyos, pati ning kaya kayong pamilya, king lagyo ning ipampuan ning anak, ampuan ning banal na Espiritu, Amen. ing misa mi daon ne, umen ako king kapayapan. Salamat, King Diyos.